Estonia and Slovenia are two small countries quite far apart from each other on the opposite ends of Europe. But as small countries we have to be both innovative and establish contacts. Therefore I'm happy to be hosted here by the Chamber of Commerce in Ljubljana to have an opportunity to present Estonia. The business opportunities, they should be found by businesses themselves. We are just only facilitators as bureaucrats to talk about the countries, and I'm happy here to introduce how Estonia sees the possibilities of finding business opportunities. The rest is left for the companies. Naše podjetje je v lasti Estoncev, ki prihajajo pač podjetje iz Talina. Moram reči, da samo poslovanje je enostavno, lahko, hitro, učinkovito pravzaprav. No, to je tista glavna beseda mogoče, ki bi jo izpostavil pri odnosih ali pa pri načinu dela z Estonijo. Mi prihajamo iz IT industrije, ukvarjamo se z optimizacijo nabavnega procesa za IT in to za velika mednarodna podjetja, pa seveda za lokalna, kjer jim pomagamo izvajati nabavo IT opreme, rekel, čim bolj učinkovito. Naša enota je pravzaprav lokalno predstavništvo in delujemo tukaj v Sloveniji. Imamo pa seveda svoje enote ne samo v Estoniji, kjer je glavna pisarna, ampak tudi prav v vseh ostalih državah znotraj EU območja.